Ja lično mnogo volim Walter Benjamina, koji je bio njemački filozof i književni kritičar, rođen krajem 19. stoljeća u Berlinu i koji je na tragičan način završio svoj život na početku Drugog svjetskog rata, kada je pokušao da pređe francusku granicu, da nađe spas u Španjolskoj i da onda ide u Ameriku. Walter Benjamin je bio židovskog porijekla, a po ideologiji je bio ljevičar koji je bio smatrao sebe marksistom, ali recimo da to je bio čovjek koji je mislio na jedan veoma poseban način, nije bio partijski čovjek. Dokaz toga je bio da je on bio u Moskvi krajem 20. godina kad je Stalin već bio na vlastima i da je odbio da pristupi komunističkoj partiji jer je vidio da neke stvari apsolutno ne valjaju. To je bio slobodan čovjek koji je imao veoma nesretan život i koji je dao ogromni doprinos kulturi, njemačkoj, europskoj i svjetskoj kulturi. Zato bi preporučio svakome da čita Walter Benjamina.